Krista sige luzoi ke pe first boshi ke zan zeu Krista giba Christ is the foundation of all revelation salano jitiu no ugo pakya krabuno ke pe first boshi ke suha suwaya ori suha shikeni waya culturally traditionally social media really more auto ke lele more kinzu ke lele we allow these things to shape our idea of who God is. There is we must look to Jesus and really understand who God is because He is a full revelation of God. Christ is the foundation of creation. Verse Hachigeli ko pette du nyorian ho kekela man po ginu mu polati gi ri gi zeri hakengu ko mu kungu ke mogo kedigo ketsugo nipugo kedigo chiu ke hu ko pette sigasla poem pette mozeri tyozo mu po ginu ha pette tesga seba he is before all things and in him all things hold together how hali ro tithie ubo tipo de ho kolisi go kerthe Hanungo ke liye mache ke liye ko pette dono nyoriat tho Christ's authority over creation hawangushan nyoriat tho firstborn holy ro Jisu segasa supuwa mo it is not talking about creating Christ there Bible no firstborn nyoriat tho pachali ro create tho rank puwa de the see authority ke ko tho puwa de Jisu Petebel Hugasa, Secretary Pat, them hurry or cream when you told the Sukuba. Musizogamo, verse Gerso, Kekilam no Poginum Hapete, Secasala, Jisuginum Hapete, Secaswaripu. The role of Christ, not just over creation, but even in creation. For by Him all things were created. Jisue. Kepenya faze pochidi mapette tsigasa nguga sogo nguke bago zo shui nguke mogo zo shui tsigasa swari pu so seri verse ke thenino poginum hapette teshes ke saseba the sustaining power of Christ our English in him all things hold together sala Christa kiju tsudi todamo deri pette seba pette ke khasega ba so hangule Ugo engineers ko scientists ko tit gijetse ga universe how mo ga siki potho po balance yo fine balance yo body hapette sega ba su hapuya scientists explain that if gravity and atomic forces change even slightly the universe would fall apart the universe laws are precisely balanced. Ti gijetse ga hawa potho po messebo potho po that tubunu hape te potho po balance bo bagazala no ugo hige ba hape te potho po hiuna ta ga ba su ha puya hazari ugo micropo di hai ga se ga za ga sha krabado mo micropo leo how se Goldilocks principle is here it means that the universe is just right for life conditions. Not too hot, not too cold. Not too fast, not too slow. To a point that even the smallest change would make it impossible for life to survive in the universe. Tigi jitsaga su mohoslio potopo principle bo nu ba potopo thabono ba musu ke digesa ke di tasu joshri themi thuli kense talegi bi supu mo scientist me hawa ka choya kidi bola no hawa po balance hawa ki midi maintain sabaya ga ka su ka choya mo kepele mela lero Christagi po answer su ngulia the scripture tells us why the universe does not fall apart because Christ is holding it together verse ke thenino po ginum ha pette teshaka saseba pette beluga shamadzeu Christagi ba Jesus Christ is the foundation of all creation. Ugo di kerkri ko ke pubade
And some of you are probably asking, okay, what does it mean to me? If Christ is holding the universe, then what does it mean to me? How does it apply to me? Nde, sidi ka tsoba levi. Musuli ro. Krista e tigit zo pette ke kha sega bala poe nkel hu. Mezamo mo hosh legi visuha. Pojino ba. Because Christ holds the universe, he can sustain your life also. Ukel hunu krukreka tize ke seya. Meyo meje gata tize ke seya. Hago pette nu zhiwe ke penya fa tiki zchga sam ha pette ke khase ga ba suha. Po akel huri seba ke sui leseke. Ugo mike kari family pressure is ke seba livi. Hathonu hakeri is ke seba livi. Financial problem ko bori ke seba levi titie tiche honu am hato kim heda aki kru kim heda igeza hagwari lady unu ke mejeba levi. Remember, the one who is holding creation is holding your life. Petepel hugasha medzeu kristagi ga bala we kristabu medzeu tsuleliro ushike ni wale genzewe jaseu Kehu medzeu Krista giba. Christ is the foundation of the church. Verse ke tanu. He is the head of the body, the church. Pue temo tsuzo su kehu zo isi. Bible nu church kehu ikesiki temo body. Pose ke medzeu ke su hangulia. Mike kari ujiba mogada upiba mogada. Siketsuri bayazo. Deri utsuba modi rigaba sigeze temingwa mo. Temye boy ribaga doe potsu utsu samuligen zamu Bible nu pugaze Christae ke hu tsu zo kaze supu. Mo Christa samuro temo ke hu tsimo dado tachada do. Ugo sala ke hu nu Kristabu mecho chigile hawa mi thor ke hu grobo mori ugo ke mi cheboli ro tie ke hu grobo nu krtami se pa khot thor gada pastor miri livi dikon miri livi mori krtami ke hu bori krtami bie ke thawadi Krista sugawa sikizuri niya. Mori ki hukro bunu u jorli go u tradition go hago ha. Se pesa thawadi Krista ke pu hago ha sugawa sikizuri niya. Mori u ko ke hunu program go livi event go livi. Hago ha bi ke thawadi bi pesa thawadi Krista sugawa kugawa sikizuri niya. U ke hu ti tie u to ke tso mo sho ke tso liyo. Mo tie ke tso mo sho ke tso liyo. Ke hu nu UBC nu Kristae ugo medzeu ugo mecho tsaba momuga Krista u potsu tsaba momuga katsa uto uka tsoso mosho hape bigezuno Krista bu keri usidi pe piba momuga ke perro gazuno Krista bu mecho usidi ugo ke perro ba momuga le thoga chuno japu ke suno Krista bu keri usidi tsaba momuga katsa suha uto uka tsoso ke sala Krista bu uke hu tsu chudoro Jisu ke petadie porque pu hago ha separi mo shode utu ke le so ha mode japu chega jigiri ye to chega jigiri akele ki ike jo so akiri Krista ke le ki diboga Krista ke pu e ki diboga ke jo su re mo shode ke hu mzeu Krista giba. Christ is the foundation of the church. Muthie ugo Kratami mi ke kala chasde mu ke pusi pubare de Kratami go front line workers city ambassadors city ke hu teke rogo mu chatavodo mu Kratami go pe teburi hawa le pe jasna ba ugo Kristabu me jeu city Kristabu u chat thau city ke je le tho chavoke
dioliro chika sala kasha madzeu Christa giba. Christ is the foundation of new creation. Verse ke tha thelagi poe theriu ke sienu no penyo ke liye ke riu pobu mhape tegonu ke ri tho chika tola. He is the beginning, the firstborn from the dead. Chika sala gashu kimhidi parga liro Jesu Christa siesha pokruwa mu hila sigata ginu hapete chika sala gashu hapar. The resurrection of Christ marked the beginning of a new creation. And that is why Paul says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Christa gi ke bamye me temi ke sachde ke we utode mu ke sao vorde ke so supu. Mu Jesu hila sigatala utse ka sala ke liye ke lu ke sa sedde ke liye suha popelele ke liye petegi bade Jesu hila sigatala uburi utse ka salide Jesu e utse ka sal ke liye madzeu zoga za ugo ji do ha lesike pe ke sabo bridge ke sabo chsro engineer me phabo che musuliro gari ke mesi thobunu peunu tavoyashe gari ke mesi thobobu peunu tapia ga so apo musuliro tes meti kukhe jiba momoshi pewe meti jiba momoshi ga so tes chiga dola gari ke mesi thobu peunu tavoya ga so pu pochae peu kukhe mo badaro gari ke mesi su hai te su da do ta gernu le da do peu zedi medado deri gari ue pishdi peu krukre ke ba suha mechle lo themi ke krigo buri gari ke krigo buri sunu tavo ke le suha krasya jisue ke siepe no wade kere tonu po pisho wade mu suginu chao krupye ke luka sa chika sala ke le chao krupye ugo pette chaso wade sala ke sie ke pele mila ke sie pothlamo mu Jesu lanu we how hari le mosho saka salaga sha madzeu Christa giba mu Jesu lanu we ke simho kolidi ke penyo faze ke segedo assurance promise ha ujino bawe nzasie uke hunu ahazari Christmas ni pusade uke hunu mi grobo ke siega zerize ke sedi unu mesi segawa ulares segawa siga zatiri zeka sesha semie jedo dia ha sedi nye chakate fashya jiri hasuko lady uki kunu uke krimie zeka khokasha wa lady inu mesi ba me Jesu Christa hila siede mo Jesu Christa lanu we uke mer nidi utseka salalidi phulegi bisuha bawe rosho cheli ugo putiko bono rosho cheli chali dau sedi chali sia sunu kume fe the thanungu gilie because he lives himu diesuha a chorus person ba chali uzali ro por hi ke tola isi chorus li ro por hi ke tola sudu mejeko ke se ke to michimote asi tude po jinu ga ba hula po channi de shri ke tola Christa hila sigatala because he lives I can face tomorrow because he lives all fear is gone because I know he holds the future cheka salaga samajeo Christa gibawe Christ is the foundation of new creation thelao the last point Rageli amadzeu Christa giba Christ is the foundation of redemption verse ke thefa mefnungu kele ke kela mon po ginu ke penyo fa hi chefa jige jo bagato ponide mo cruz ginu kruke par po zio pie vito chawadi tigiri kijiri hagetyo pet debu poze ke zivili ke to chasha
verse ke thafanu ngukile poginu ke penyo for hichefa chigeju bageto ponite all fullness was pleased to dwell in Christ ke penyo fa pet tewe Christa gi bagajas so hangulia ugo theology nu Christ is fully God fully man igeza pop ke puya mahanu su ke puga ba so hangule Christa e ke penyo fa chi zo motemiri chi di vorzo musulanu ke la ke liye poginur bi ngule gi so hangule verse me fanu ke penyo fa ze fi thotse ke liya hari Christalanu chakra ga so hangule Cruz ginukru ke par pozio pie vi thotchawadi making peace with us by the blood of his cross. Even the work of reconciliation is founded in the blood of Jesus Christ. Ke pumabu ke penyovo mutemie chekokriwa deri Christae pette suchdi cruz nu siga shalanu po pelle ke limie ragelie mu ke penyo faze bi thotsa la gele so ha ugo pette sile Jesu Christa zielanu ubunu ke penyo faze bi thotsa la gele ke penyo faze ke ze vila gele so ha mulewe tie ugo donu homie ke la gele so ha se di vietsle mo di vorba me ti cheka sa haunu dio ba ka sa haunu no mpepili givi poti ke vibowe have you trusted Christ alone for salvation Christa gidnu krukret chigecha ke lusuha lubadamo no khatibie Christa tslimodi ke nu dogacha metsmogacha sigacha thabonu baga tie no how ha leke me sisidi leka sasidi mpepiki legivi tibowe utchaka salagasha madzewe Christa giba Christ is the foundation of new creation jedo ugo kezedi cha ko ha leshadi keze kepenyofa kerkacha nyepu henu keze kekothoge let us remember these points this morning as we prepare ourselves to partake in the Lord's table together. Christa ummudzo, Christ our foundation. Pochai ki dibuga, kepugele kerio liro kepenyova suboshi gazammudzo, Christa giba. Christ is the foundation of all revelation. Kepenyova sinero, Christa sileje. Chakenu, betebeluga shammudzo, Christa giba. Christ is the foundation of all creation. And because he holds the universe, you can trust him to hold your life together. Taseu, kehu medzeu Christa giba. Christ is the foundation of the church. Christabu lari u kehu medzeu chike. Chadio chika salagasha medzeu Christa giba. Christ is the foundation of new creation. Musala kemera ke nimye chudi ugo umozaza mahoke telao ragale medzeu Christa giba. Christ is the foundation of redemption. Salanu ugo jedo Christa uragale awari prakasala shake mu halanuri poteje la shake telanu korin miko kiriu se kerapo hawa prsodo mie pori medze jegawa ke mo ke kri jelegenja susa Jesus Christazo. No one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Ugo doyobo kezedi kachatsali the way. Sidi ugo keze nyepu kerkacha sevogada swachudo. We will take a time to reflect on our own lives, to reflect on the word that has come to us this morning, and prepare ourselves, prepare our hearts to partake in the Lord's table together. Christa medzeu sabamomoga
Christabu inkelhum majau chaba momoga. Is Christ your foundation this morning? Utho banu, utho meseuno, nipu urchasuje. Nipu tichika sahunu. No, I'm not jetsadi. Atse kriuchadi. Ake coachdi, anye puchdi. Abu tichi haunu. Nsi jimi po, sovoje ke tse, uke chacha prelike. Homie uke pelenu. Utsuka sala ke liye. Tiri se nabaro no sui se chalibi. Homie uke joke mugo prale nabaro. Puti hawari sedi ni ke joke mugo ri pralivi. Vogadati gono, vogadati jigono. Ke penyofa niga mochagawa. Pumagawa. Suko hari lesedi ke penyofa gi uke jo chalidi utsika sala like. Peziwe nipu ye gochi do. Ndi urna glim hedi. Hikake sala pie. Ntsuya mu ndi gishiya. No esu poshi gaza hiko bu Krista ginu. Sika saliche. No em hapete sega bala. He pelle leli ro no he kilhui seli gato. Hebu su ledi he kapian segele tsuche. Ke hu nuri no lerdi hem zeu tsiliche. Kristalano hebu he kemer ke nimi chdi. Luvoche. Mo no here halikata zedi hebu. Kelhuka sa sedi luvoche. No he gomi popo ga cross je nipu. He kaka sala pian tsia. Sia haidi he go keze. Ngel kracha Segavonu Hebunu putia hari leke me sidi nke krie ngu ke meja ko har krasodi nashodi heka ke sabin sidi putia ko aseva ke leche jisu zanu chayawe amen. Ugo nipu mizu no vogli no te humu pocha ke nim ha thobo ga cha let pressure ke. Let us come to the Lord's table knowing that we are doing something simple but sacred and honorable. Jisue bo ker ka cha 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 honu ugo bu rkridi u kele ga zadi tenu sedi chigodo Hatobo moga so hanguli. Deri ubu menyodi. Poke krie or crashdi. Ugo peteri keze pochagata leshdi. Mu popu kagashu. Mahoka salagasha. Tibogaza. Ugo ke hupuri leshake. This is not just a ritual to rush through, but it is a reminder of His love. A moment to reflect on the sacrifice of Jesus Christ. The bread reminds us of His body broken for us. The cup reminds us of His blood poured out for the forgiveness of our sins. Sala ke hu puri potho porli le menyodi nikhdauch muthiu krije isi pochae ugobu ufka sala jadi u khaka sala bege nyofa jadi nipu henu voli nu ga su hapu hawe lepe siga ba urbimo deri hoja chari me hoba we. It is not just looking back at the cross but also looking forward to our eternal hope.
Korin mi ko kerio kerpo me feso no puga ke kila monanya ko ni khada hau ke chemechi mu te hi hau ha ki mechi ni pu la vor ke moche po seu je thabi mi ke bazo you see when you eat this bread and drink this cup you are proclaiming the Lord's death until he comes haula ko tie che mu kri ke chunu len men nyo somo so ko li ro Jesus Christa ula si ke sha er ka se ke Christa mo ke ze ki ku bo che da le se ke Jesus kunhi bo la vor ke dio melody ugo thuli ke no Jesus pellelie Jesus bie ke la ke li uchelie mu zulu fili ke da mi boli ro ni pu he ha no volije va bo si zo di u to li le di u ke jo ke mu go phala le u ke jo chale Jesus te zeshalie di crusu krashike let us take a few moments a few seconds to confess to God our sins thank him and to remember the sacrifice of Jesus Christ 리 도치스거도 거니고 베지리 하기 콜리도 뭐 제도 리 도치스거도 거니고 베지리 하기 콜리도 뭐 이거 배터 그시고 이거 살려 비도 cái lắm một người có những cái đau chỉ cái chấm chi một tí hiểu cái cream chi như pu la vor cái một che pu sẹo dễ tháp ye mi cái bao giờ sala cái hú buri pu tu chum đi như pu những cái đau chỉ mori pu hiểu cái rồi pu như pu mu pu ziu cái sao thế joda dio sala cái hú buri pu thô pu li le men nhodi những cái đau chỉ một tí hiểu su cái gì cái lắm một người thấy mi cái hú buri như pu mu dễ le men nhomodi chỉ một cái rồi su thô uke pejo chmu kreda ya ke thodi nungu ke liye ssie po ti chovole che poe pe thageli go zem ha chu dodi ke balie sidi po siu go ki a ke meji ga tam hoze ni go ze chigi chego voni na hau ni na thor vorzo ke kilamona ani ko ki pu tu shudo uke pe nyo fa ke dinu su chi vorle ke mo che a ma ki buri ni go ze how chalali hokatala sida po nikhdao chipilidi uke penyo fa cheshidi biet chibe uko tsha ke chachli do ke khini pu hego chedo poti bawdo ke mesa honu narkadi nikhdao chigado ti honu noe ke hi nikhdao zo ke cha phaiawe no hego la ke meje tigesla 이거 제야 대지야 저 수는 니가 다 호치게서 너 이거 부 저부는 소리 무라 푸누리 해체가 살아게리 무메티고 길에 쓰지 너 니가 다 호, 혼자 쓰지 지수자는 차야웨 아멘 아멘 저 시에 포티 히 리치빌리디 자스디 카비 우고츠샤 그 차보 살라리도 게메사니푸 해고 예수는 대하와 그게저노 너비 게히 가시야가자 프라야웨 너 해게 저 와시야 너 해체가 살아시야 대하와 그래도 어디도 저길에 뛰어오노 너 해고라 크루스기누
nzi pe krusidi ke mezi jiga so hebu sika salaje no te ya ha mo jasdi hebu he pepi ke salaliri lal hu ke samye chiche le tho chi ke do kom hoi jasje go le tho ginu he go pete buri te jangu je jisu zanu chaya we amen boleba morso ke zoli ro crystal libiu ke la ke liu chili ke mo mori penyo ke sa ke mo mibu ke ka cha hau chi amo ke hu bori te hiu mu ni krdao pi le li ro ni banunu ke phebali ke cha chabali di ke ze ke ma thachu do requesting everyone as you receive the elements to be in prayer, to talk to God, and wait for the rest of us to partake in the elements and the communion together. Those of you who are seated in the corners, if you can come, please move to the sides. It'll be easier to serve.
sono balcony no ni khada muti henguli ka mo mi balome ji hasrivi ler pe khonu te hemu ni khada nguli ka mo go ni go ji hasu do mo okay hakiso da pe khonu ni khada mu te henguli ka mo go ni go ji hasu do mo okay terigi hakibate ugo krista ke khrie muge me je urha ke liye suko ha leka sadi kristabu ke le nubadi ke zedi ma to hawa cheke hawa diginu ke ker ne khadauzo lipie zje hawa amozo isi ugo pette ke me thadi ni khadau chile tome tehe hawari ne ko lanu kru ka par aziu la de chi di kho ke le thajo ka sauzo we ne ko haw grip pheche isi battery ke methadi phile tome ununu ke panya fa teze bazole idi keze rosho ke lesedi sali thelao chili do krista herbi ke cha tago busiari ugo tasha keze kershonu ukhalasha idi senu ka chathela uchili do Chaliu chagata moza podie verse po persona Krista Rabbi akemerer po akezie ake koto Rnie ke mo amazeu ti re kre ri ami chia tho ke kre mu nu ne pogiba ke re mu mi chia jata do apeto tu ke pelo Krista ke kre gi athate chali ho cha kre ho ke cha mu ke ru japu wa chile tene wo me te ke se thale di Krista Rabbi ko ke le Star Rabbi, a camera, o a que se a que co, que mo, a mazeu, tira que ri a mi
ununu machu tuya ke ja ke kolanu we chamuri le le ke vi ke zie chese le ke viu bobu ke hunu mu Krista Jesu ginu tepu petegi jiu ke chache mu ke chache zapu zaye cheche Jesu zanu chayawe amen balidi ke pesi ke zatibo sele do tiche ke sauze di ki ya gro bo vorje mo chi do ki ya se ke pesi sin ba ke riu li ro utsa percha ba azas lazari azas li ro daughter of Mr. Shetha Lazari mu Mrs. Hangpilo Lazari Poseu li ro Krisantu Tuveri son of late Yang Pingtu Tuveri mu Mrs. Yapatsu Tuveri unye Pokongri Village Baptist Church no January za thafan he bakera poki unye kiya Reverend P Hartsubunu ke sesodo mu petse ke dala ugo votole motazo shiri ki hopuri ni banunu asaza mu poki kula chabaje ke se upesisia kin newly ro ugo pas youth pastor chigavor pasame gozeno daughter of Hezosino and Kuroko Savino Pozeu liro Somingam son of late Vitzier and late S. Shimre. Unye kia liro January Chakar Die Wednesday Baroki Lady Bandrock Chapel Patkai Christian College City ke manunu badio mo sesio chige hanu reception badio ke huburi poti hawa lebadi peteri vor pastor megozino kia ti honu jabi potsa mo keze ke pe crossje ke se peteki chasiya seuli ro utsa prachagaba sevinyo zuzo sevinyo li ro daughter of Mrs. Achetla and engineer Akho zuzo de pozeu li ro vichaleto li ro son of Mrs. Adono and Dr. Akho Hyoka unye kemesakia January zakar suru Friday Baroki Kigoma Baptist Church nunu badio mo sesia bapoki ki cholera ground Kigoma nunu unye kiya the go badio ki huburi puti hori lebadi vor
Japie saving your itse puki kurit semu keze kepe cross je keze se petiki chasiya kepe si keze ke kriuli ro ogo ti chikra basia ke jam hedi sudunu sededi diobato kinila hiko ki hunu staff ko le thogo winter break chuti bobadio sala surise u ki hu pesisi ya mo sutiu no office khada dio mo so big ezo ko bo pada rosu ko ha igo to fonunu hiko ki hu borize ke facility ho deri hiko diobato kinila office chuti da do ke su se ke pesisi ya seuli ro School of Biblical Foundation SOBF la GTA registration no krese debade mo chabo maliro WhatsApp nori ugo poster go petaso do sala uke hu tprogobu SOBF segamoge segamo migo bu hawa le bidi ke krimori utsa pramigo bu register chali je ke se kaza ya ke kriuli ro che do pocket calendar free pocket calendar po se parba mo holi uke hu program teachio program mum har go pete hagi bade mo hawa methodi pili review ho pa ke jigi telauli ro desktop calendar hawa parba de ni go mi pili di bade mo krobo chiri balo mo holi ro desktop calendar holi ro 150 nu zeba mo holo pokos prices zo fundraising la chaba mo sala pige mo mi hawa pili di se ni ke krimiri tservi mo ni kinu kabadi ke hu program gori la chaba mo krabaje ke se petiki chasiya pete pezi ho